Withia na mwana o munene utona kwinuka ukathiuke kalo na andu maku mukakethanio na andu maku na chama na mukaisania na andu maku na endo yiso cioko wiane o January now lakini andu aingi mayithitwe mayinuka Christmas mayithitwe mayinuka ebindeno ya sikuku ni tumisieva ile ituma andu aingi matenuka wa sikuku ukithia mundu na family yake ba ilobi na tia ende ekwo lakini ende nuka akwo ayuka media ameke kashere ko ba unomba ayuka thia ni mandie matho wangu kuile na moka kibeti chewe chabati chewe bilao chewe kilo ile cia na maana chewe ngo kuile ayimo imeke ashere yo na mume na cia na sio ile na bas awajaenda nyumbani litu misiba uyuko yidi akimwana kingi ti okay kimwana kingi ti okay maibi ngiwe ya lakini ke inenuka niki waragwe kanisa chago na watu sisia itumile situma ando inge matenuka ni myao ule na sisia muno aneko kanisa chi muno nethi ando inge maema kwinuka nundu maina kundu kwa uthio koma menuka mundu ekalile maisha manene ba town ekala maisha manene ba town olwa kana pia kuya musi na maisha waile chikuikala ku imagine be andu menuka hawa sikuku peangi menuka lakini menuka maiko maamusi na ndo azume kugwenyu mumese mwana angania eyoba eyoba twayo sikuku nake lakini kwacha kuichanda kethe yaku agetha cio kilobi aya peangi maenda uko mandunu ayo yethi ya mundu ati ndobu musie aya sikuku na ndo alangi aya na kwa tuka yiwe yo ni mami no ya ando alangi